ka Riboy Youth Federation menta kasngi ka Shiphotre ku Yayong R1000 Pusau kalayo ban penyar susu ya katanat trikam jongka da kabayo ban penrung susu ya kidkhot ki batmai jongka ha ki Southly ki unit kata ka bakentup ya ka unit umdap debu ka umdap rengi ka syakoi kuna bat ka paham sobar unit lawan ban penskem ya kini ki nongkit kam batmai jong kini ki unit dauba people thank you u president ka Riboy Youth Federation ha ka jingya don rekat uba bawan tipor marine u sports secretary uba prangsi kala u finance secretary uba Leander Nongshli u assistant general secretary bat kiwi de ki nongkit kam ya kaneka unit matakasi ban penskem kalau Banyada yang pun usam gerpang ya kani caciling kani kebalong ni holder bar sekali guna kalau dari ke asam caciling kawak beli lei sebarni pra kilometer kani saudong laker dak wak beli kalau dari ke asam ha por masuan kila kinang asam kila wantung yang maupun ubah kisna lain henry ki kena sama jong sekali guna bat kirang ba kila perang nama artikam bakte kawak beli jadi benlong kejong kingin lah banta lani betong siap nilak berpendal sibun kicinya jar kaneka surak dan Singapura kebawan bun kinam tu kinam uti khantam tu kipor kebangat ngalong rempak Islam hagas koi kuna kaladon ke kintu nak kiwei pat kipara cai penriu kibatu iki kuoi kipati kidokha kum kita banyada yata nakasinong kamla lane simet kimla Henry hak kerteng jong raseng ban sakri haniji lukai kelok kalengkor perkecuan kadai kahapi kisau unit matakasi badai babi banyada keputusan dai babi bandri yang kariki kedusur dai babi upan yalam ban perci hak aktin katerlik ka akor koburong bat karpang dai babi Bandri ya akor keburom jom keseng tentang bo Riboy sama ki presiden sau unit akan digasi ban saparskan hidai berlong trai pimdai ban ya peitang haka jinyo pisang pimdai ban peitang hakaram pong pertai mentala penskan astep lak mening kajingkwa kajunga kalongba nado matakasmi kali Shiphotre April R1000 Pusau baharu kadengit kila koi ki central body ba kaji perskem nanta jompi pinskem kat badang im ka perthai kemun ka RPOF ka nangai telun nawoi persen sewoi persen ba ka sekoi kuna ka ndabnu ndabngi pangso bar kinnan roi kinang pa kidkhat jom RPOF ban tendrong ban kit ban ba namta ka kia kasan haka sang katau lahan ke district lane lah ke state berkoi dei mapi penyalam ban ajimut namta kerti ke bapa menta sibun kita kang kiwi development kiba ni kira surok ngilang kumni kalat chani pun ke bamar koi kalai dei mapi penyalam ke kata pi gede ban peni penyalam ni ki samla kiba pher kiba hak pokas nam hau kejongi ban nangi ba om tan kani kin sanang poisi chung member namar hakas koi kuna kidon saupomun ki member ha ka undap ragi khat nyumut khat pramut undap dumu ban pangso bar kin khat nyumut ngile pun dengan penkut no pi ikut sama jomeni ke thai wi thai mat sekal biwe hande ke jikman nga tu mengelam kalong ke bakra bat nganom pi ngam simla babe bang ngasim mekarai bang ngadon kat hagen gesti barabo dan family unit ngam julai ngapa di circle lane ikut khot jom ke sangkmi kum political secretary bat kiwi khot jom ke sangkmi hande unit di barabo kum person batidu ngam jula ban be lane bat poi hande hakini isni hakini football kalau homeling kalau ikut samla homeling kyong sanga ba ni kwa ban form ya unit apa homeling ba begin biang ya homeling unit ba ngom siki kia tendu ya ulang sekali boleh present juga aku mah berkunjung Himalayan untuk pek pag yakin gitan hagati kesini apa Himalayan yang ba ban segera Southly unit bangluk nang sika ngangwan ni no mga hanya ini ke simra banwan
kalau pada cingkeman dengan susarong mengiba adu terapun rumut hidon tapi nesok bani kami boy federation bi ngikenja agak cingkerika magini disini nama ngalu langsung teman tu apa kabel ngadan agak sentimi lalu usnam arajar bag hadu mental lese ngana pala di aku usnam nganang don agak sentimi ngaladi oldest member jong sentimi bag kathong jong apa hadu mental kalau bangan penjat no ya kaying kanong rem la jong kaseng arbiwe kaseng yung kaseng kamlarin tam hapo kani boy distrik kalong try Handai nga kumulungnya nama mga simti kong presiden ngam sulong try kadaw kalong ba ngindal nga ka jong kanong rin ni siyong wai ka office jong kaseng kami ni siyong wai hakiyin jong kibriw ni siyong wai hakita ki jaka ba ay wai jong kibriw bag na sulong suram ba kaseng try hapo ka distrik kabaro kabang hindu ikran ba ikilong kami kijong ba ka arbiya pa di kaseng try ka jong Halo lagi pag hangno bisa nga hakong mga sa hayingway. Kani katong kabang suwa mga sungkay. Suwa mga inong na ikasay kasapoy kapoli nga ngong tanggaway kumno ng watlat balunti bangan sinano ya kanong rim bangan doon no ya kanong rim bangin doon no ya office kabalong hop long try dangi kitpat ng kaarbiya parkaway. Bag ngilayo ya katsaka nila don kesekahan dokpo agitang silent hajan do ka GS road bag nila la road masnai ke office tang na itakat tu kan nik jinon kam sapo sa kamera nila shift no ya ka jing pli ke office bag bilong ki bedan bok bag bilai persno no ka seng kaba pinter bentalang aga ski bag pli no ya ke office jom ka biar kau benai